What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Dekuma PE mentang idon hanya po jorobat abada ki hajar ngut ki pajba na po asam bat kunjur ki dei banyak ki kali kamai turis kilami pajba menta ban khang ya ka jinglet jingwan jongki no Meghalaya ban lek chapo asam wala da ki dei ki nongpang la dei ki dei ki balik le jinglet lane ki turis ki bawan na po jela Meghalaya kimyo syu ban rung menta chapo asam kumba pile i ba ki pajba menta da apo asam kidang ya ki angne bat kilarai do ba kadba kan padon kan no solution ban island kali kamai na po asam menurung sipo Meghalaya lane jing penuit kali turis bawan sipo Meghalaya na asam nakiru kinom tre ban tre langshu bat unjuk bakin kangsnon ya ka jingwan jingmi jongki kali badon number ML chapo asam nadu menem step gumangilai i wala ki bor pulit bat unjuru ki bor district jong ka asam na kamrup bat na po ribo district kila persyang ban penikren bat sochu bat kini ki rupai ba kilo amin angne hadu menta jing ki jong kini ki no asam kadang ye biteng bat kaba labu jing si kade e ki pai ba nonglet yang wan khantam kitu ki ba semu benlet syaki cakar sumar Kajinga ki balapulong dak all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA kabalakhang persha ki kali tourist na Assam banlet chai ki jaka jungok kai beper ha Meghalaya menta kala syak tak kala kani kalawan long hadien bagi kali tourist na Meghalaya kumju ki wepat ki kali ki badai na kajela kila syak pensange no hapo jorabat kani ka jinglong jingman kalawan long hadien bagi nongnya kali turis ka jela ki badan hapo kalama jong ka AKMTTA kila sedang ya ka jingai ki hagakan real trik nailur da ka badawa na ka sorkat baka dayban khang ya ki kali turis na Assam bakin kit ya ki nongwan syangka syaki jaka jungok kai ki badan ha Meghalaya hene ka step khat pratrik nailur ki seng nongnya kali kamai na Assam kila khang persya ya barok ki kali ki bawan na Meghalaya konthop ya ki kali turis bat kali shimen bat pakhang lenti yak lenti hajorabat kabala pelong ya ki nonglet nongwan bakin haban hiar bat shim bujli da ki kali Assam ban let ki jaka ki bakitmu na kalyang ka AKMTTA kala kentho baka jing turekam ka baklem da bishar benya ya ki kali ki bawan na Assam kala kata ya ka kamai kaji jong ki nongnya kali kamai ka jela
Habapun pai keliang ki kenhun seng kamai kali na Assam ru. Kilashim yala ki jong ki senjam ban khang persha iki kali ki bawan na Meghalaya ban rong sha Assam bat kabala nang pen sniu shu ya ka jinglong jingman. Na kaliang ki bor sorkar kimpat shim lala satya ban pen bet ya ka ni ka jing bat kabala pen mi ya ka jing sngu kya halor ka kam jungo kai perthei bat ha ka baya dei bat kalek kawan hapdeng ki ni ki jela. Hiru sabun pai kali private. Kiom no? Yung umsar ban rong stay. Pimut banik channel. Ni cer kon sao. Misau baying. Imsya ka taro. Umsar. Tahu. Ja. Pi pak pi ông lek security pi lek jaga private na dekat Torres. Kita ka pwede. Private. Pimut balik saya. Noi ini kan. Tiki sabun pai no. Bisa pano pan. Bisa terus. Tiki ông no pi por pi poyang ni. Kami umsar betul betul ba warna misalnya umsar. Jadi pi kok benong e serai kalau kan ni. Ông nó cái ba jak mi tengi ni bom tit dia ke ông tu. Dia mentai kemen email mi asim doair. Ai me minta la tu pan sao da kali sini tahu. Hiyo lek cepok koti. Kiom no. Ha coba ba. Keluar bantu. Ki penyiar bisa penyiar ne. Ini hai. Abang, baru. एक्चुअली सर बात क्या है जो लोग हम लोग देखिए मेडिकल इमरजेंसी होने के बाद हम लोग जाने देगा दिखा रहा है कि जैसे हम लोग
तो हमको तो नहीं मालूम है। मतलब प्रॉब्लम तो खाली टूरिस्ट का मेघालय और असम टूरिस्ट का, इसलिए हम लोग का आप लोग को प्रवेश करना चाहिए। अभी तकलीफ हुआ ना, अभी तकलीफ हुआ कि नहीं? कितना देर जाम में फंसा था? 2 घंटे से जाम से फंसा था ना, क्यों फंसा था? क्योंकि हमको प्रॉब्लम हुआ, इसलिए हम अगर प्रॉब्लम में आएगा तो तुम लोग को भी प्रॉब्लम में डालेंगे। खाना के लिए प्रॉब्लम है। सिचुएशन जो है ना वो तो सबको समझन में आना चाहिए, ठीक है? अभी तो भी समझन में आना चाहिए क्या सिचुएशन है। आज टूरिस्ट में हो रहा है, हम लोग का पानी के ऊपर हमला होगा तो ट्रैवल के ऊपर हमला होगा तो ऐसी बात है। इसलिए आप लोग अभी गाड़ी साइड करबो दे। हम लोग को गाड़ी मारपीट करता है, हम लोग का सपोर्ट करता है। हम लोग भी शांति से करना है। ऐसे सिचुएशन में कैसे गाड़ी दो और नीचे गाड़ी में कमल दी और नीचे आप कौन है ऐसा कहीं तो Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.